İlim jana zikir. Zikir 71. Ukba bin Amir radiyallahu anhudan rivayat. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menen Juhfa jana Abvanın ortasında bara жатқанымда, kapısынан katı şamal жүрүп, karаңгылык kurçadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'dan korgoonu surap, Kul a'udhu, başkaça aytkanda, Falak menen Nas sürölörün okup жатты. Anan, ey Ukba, Kul a'udhunu sen dagı oku. Allah'dan korgoonu sura, dedi. Anan maga, korgoonu surangan kişi baş manekti ушул эки сүрө аркылуу гана табат. Bulardan ötkөн сактоочу, коргоочу жок, dedi. Başkaça aytkanda, Allah Taalaga bul эки сүрөдөй башка дуа тең келбейт. Ukba radiyallahu anhu айтат, мен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям намазда бизге имам болгондо, ушул эки сүрөнү окуганын уккамын. Ukba bin Amir radiyallahu anhudan rivayat. Men Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен Juhfa жана Абванын ортосунда бара жатканымда, kapısынан katı şamal жүрүп, karаңгылык kurçadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'dan korgoonu surap, Kul a'udhu, başkaça aytkanda, Falak menen Nas sürölörün okup жатты. Anan, ey Ukba, Kul a'udhunu sen dagı oku. Allah'dan korgoonu sura, dedi. Anan maga, korgoonu surangan kişi baş manekti ушул эки сүрө аркылуу гана табат. Bulardan ötkөн сактоочу, коргоочу жок, dedi. Başkaça aytkanda, Allah Taalaga bul эки сүрөдөй башка дуа тең келбейт. Ukba radiyallahu anhu айтат, мен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям намазда бизге имам болгондо, ушул эки сүрөнү окуганын уккамын. Абу Дауд. Пайдасы. Juhfa менен Абва Мекке менен Мадинаны бириктирип турган жолдун четинде жайгашкан жерлердин аталышы.